Irisa Singbu Ahanmakta Govt Job Explainer T2M Kurumjari ngasisu mayamgidamukta yamna kanaraba information update ama pudun laksari railway gi RRB JE hana thabak ama kauri ko junior engineer ni railway recruitment board na kauba thabak ni ko hariba job vacancy da selection process marakta interview yaude descriptive paper ju yaude ko total vacancy kauri sen 7951 post ni latest job opportunity ni mayam detail video explanation tawjarage mayam na channel sibu nongno thinabi body subscribe tawsimbiramo video sibu like tawsimbiramo Government of India Ministry of Railways ki makhada Railway Recruitment Board na kauriba post vacancy asi eikhoigi Northeast ki onadi Guwahati center da Guwahati ki Railway Recruitment Agency je Guwahati odini ko khoi dia dona Guwahati ki website sangaga apply tawgadabni ko opening date asi date 30 July dagi form thajin ba hobu yare aduga closing date si August ki 29 fo yagani ko karigumba form thajin matam da soi ki lan ki yarugasu 30 August dagi Hauroga September date 8 faugi matam pidi ko correction tawunaba aduga sida kauriba post makhal ani ni ko chemical supervisor research and metallurgical supervisor natragana research sigi post pay level 7 ni ko vacancy disina kara wat kani initial pay se 44900 tagi sidi basic ni ko aduga mag age limit chu 18 36 sije aseng madi 18 33 years bu adum oibani ko adubu 18 to 36 oije covid laigibagi chahi ahum gi relaxation pibani total vacancy 17 ni ko sidi junior engineer depot material superintendent chemical and metallurgical assistant haiba posting gi onadi vacancy je 7934 vacancy ni age limit 18 36 ni ko age relaxation loi legani OBC ki 3 years relaxation legani SC/ST ki 5 years relaxation legani pay level 6 ni ko basic ta 35400 tagi dum hogani ko exam conductive body je mayam railway recruitment board na conduct tobuni ko total vacancy je all india gi na 7951 vacancy ni form thajin ba hobugi matam 30 July diga hore last date na 29 August ni ko magi selection process se ahmada computer based test ana prelims sama tawni prelims se khala matunda mains tawni sina lore ko atai atopa henba extra skill test na chingba karim buk changde document verification medical examination tawraga dum loire ni ko form fee gi matam pesa mamanasi general amadi OBC go na rupees 500 ni SC/ST ex serviceman female minorities EBC na chingba candidate sing yonadi 250 ni ko adubu railway gi di akoina form thajin da changiba paisa ase general amadi OBC go na rupees 400 refund lakani ko exam je tharuba matungda aduga SC/ST ex serviceman female sing orgadi rupees 250 form thajin da changiba je si pulab refund lakani ko hariba refund asi akoina form je men matam isa gi bank account details men sinaraga payment tabiyo ko akoina payment tawriba account da adom halaktuini exam hek thabal loira matungda examination fee je handorkani ko form online payment da payment tawgadabni ko qualification je 3 years ki diploma in engineering stream natragana bachelor of engineering natragana BTech gomba engineering ki stream da lakpa candidate sing apply to yang aduga final year natragana final degree gi final year of candidate sing di apply to yade ko total number of vacancies in 7951 ni ko magi CBT paper 1 gi type to hairage maths se 30 question ni ko reasoning na 25 question general awareness na 15 question ni general science na 30 question punna 100 question ni ko matam 90 minutes pi gani multiple choice question type na tani negative marking 1/3 legani ko mains have tare CBT 2 gi exam ji pattern sina general awareness da 15 question hangani physics and chemistry da 15 question hangani computer application gi basic ki 10 question hangani environment and pollution ju basic ni ko 10 question hangani technical ability akoi gi branch ki matung ina sidi technical subject akoi na khaliba subject isa gi branch ki subject tu ni ko hangdu se sina 100 question hangani punna 150 question ni pungani gi matam pi gani negative marking 1/3 legani ko मैंने एनी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन तब तारगदी टेस्टबुक है एप से डाउनलोड तौर अदुगा टेस्टबुक की ईयरली सब्सक्रिप्शन ईयरली पास प्रो है मैम लेसिनबियो हजिक ऑफर लेरी टेस्टबुक ईयरली पास प्रो जे एप्लाई कपन चंगा T2M है कोड से सिनेबियो अदुगा मैम मैक्सिमम डिस्काउंट 12% की डिस्काउंट फंबियो ऑफर से 28 31 July फाउगी लिमिटेड पीरियड की ऑफर नहीं ऑफर से लेनी मैम कानब लौमीनसी अदुगा एनी एग्जाम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PDF फॉर्मेट डाउनलोड तौनिंगसु यागनी chapter wise type wise loina topic wise mock thage natragana prepare toge test series thage hamna chingba loina khudong chaba phangmani apamba
exam do search tawro aduga add this to test series haina tawselaga adum test thaba hoba preparation tawba pdf download tawba loina yagani ko any government job exam gi damakta loina kanagani textbook yearly pass pro amkang laigibsina sahi amduda laiba thabak khudimak loina accessible oiduni ko textbook yearly pass pro laibagi link su ai description da hapcharamge comment da chu pin tawjaramge RRB junior engineer gi documents inje kari kari dakar ogani ha matamda passport photo size sama sangani 35 mm by 45 mm ogedamni size na maximum da 240 kb ogani ko aduga isagi Aadhaar card natraga PAN card ama changani JPEG format ogani maximum size 500 kb ni ko diploma natraga degree ki certificate changani class 10 12 graduation gi marksheet loin changani ko aduga signature ju changani signature gi dimension je 80 mm by 35 mm ni ko aduga size se 240 kb di henbadi yade ko RRB junior engineer gi salary si net in hand salary si 55023 oi ko basic ta 36500 ni Danish allowance 11,315 ni house rent allowance 9,855 ni travel allowance 4,716 hariba allowance ngasi tha khuding idum phangdini ko total salary si 62,386 obani adubu deduction tongana tawi ko income tax ki professional tax ki miscellaneous tax ki tax sing je loina lathokra matungda akoina hek join tawga phanggaduba salary si 55,023 ne 23,000 ne ko 55,023 hariba in hand salary si phangduni salary si aduki matik chawa park and allowance pasana chawa job vacancy ni ko magi growth che kari kari junior engineer na join taru matungda kari kari firm sing karak pa yabani haibido senior section engineer senior engineer hariba post si Europe ai sigi mathangda assistant divisional engineer AEN has Europe kani ko silor matungda divisional engineer DEN Europe kani last the senior divisional engineer senior DN je sigi post vacancy ji bo karak pa yani ko मैम एनी गवर्नमेंट जॉब की नमक प्रिपरेशन तब तारगदी SSC कोचिंग मणिपुरी है यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब तौसनबिरो चैनल असिदा मैम मैथ्स की लेक्चर क्लास वीडियो होना लोइना याव फंगनी लाइव क्लास वन डेली 9 PM दा दुम एक्सेसिबल होगनी को मैम एनी तौग्रब चैप्टर सिंजे कमाइना एसएस तौनी है तारगदी प्लेलिस्ट चंगा अपाम चैप्टर दो खलो अदुगा मकोक्तगी हौरगा ताइबा मैथ्स से स्मार्ट अप्रोच ता क्वेश्चन अरुब सिंजे कमाइना सॉल्व तौगे है मैम पुनः खंगिनरगा एग्जाम सिंगसी पुलअप क्रेक तौबो याना मैम channel asidi kanaba mayam lawmina si mesina mayam na khwadi time consuming oi time factor jina exam je question je khangna gu tawba nang de hebdo adugi awaba khudong thiba mayok na mayam do loina kokhan na bagi damakta channel asi hangdorak pani tawriba question khudima smart approach type wise ta tawgani previous year question sing loin jawgani smart class ki smart PDF loin phangani mayam any type topic any tawriba holiba question khudima smart approach ta loin sinagani holiba method je kari ginam sinai no question jena piriba data jang kai no hangijin kari no habdo mayam da mamut sing na khangani last ta question na hangi bise karai da twist story question je laithok laisin toradi kamaina solve tawni kari gumba akoina holi se pilam me question ji ki tangna te atoba question model hanga ga su kamaina handle tawni habagi khudong chaba singdo exam tactics amadi technique singdo mayam channel sida punna discuss toroga mayam punna khangna bhona minasi ngasi gunadi matang sida I video si tension jarage railway recruitment ji ki mayam mari lena ba PDF amadi apply link singba I description da hapsaramage mayam khurumjari thank you